Hinglagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, hing liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Yabetana po king sarilitang panalangin ding makatuking kapasalamatan, kayadwananing makatuki, kambeda ring pamilya. Susingin Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyala, Jacqueline Bautista, Jennifer Obedesi, Santiago, JC and Tony Kayanan, Cora and Peter Ocampo, Roque Gomez family, Narding and Teresing, Jeffrey David, Rico David, Vicente and Juanita Regala, Brian and Marlene Letter, Victor Between, Hazel Reyes, Chan Ulud, Claire Songko, Lourdes Roque, Landon Joseph Between, Juanito Jaime, John Jolie Javier, Melchor Clarita Ryan and Mau David, Melody Mendoza, Melay and Bong Danan, Eric Dutch, Manuel Epipania, Michael Lisa Marvin, Cheryl Yanko, Michelle and Prince Tamondong, Annie King, Kennard King, Victor and Bensi David, Santiago family, Milagros and Marilu Pangan, Marie and Merck Paharin, Juan Mendoza, Francis Mendoza, Gilbert, Mary Claire, Eliza Romualdo Regala, JM and Joy, Edwin and Cherry Gasa, Santiago Tantenco, Attorney Herminio Seni Canlas, Vicente and Honor Serrano, Edward and Lloyda Calma, Edwin and Mitch Serrano, Nikki and Claire Go, Francis and Crisa Serrano, Romena Pascua, Elisa Aquino, Dare family, Luigi Manyalak, Pineda Kapati family, Renato Gostum, Elena and Ryan David, Marilyn and Myron Pegregosa, Lolita and Leah David, Noel and Lanime David, Aurelio Rosario Charles Christine Gibon, Senaida Emerito David, Shane Manabat, Emerson Ken May David, Alvina and Rudy Almario, Vicente Juanita Regala, James Margie Supin, Marvin and Cheryl Gargala, Brian and Marlene Letter, Albert Sasson Jr., Jimmy and Hershey, Aaron, Angela Benice Alfonso, Engineer Luciano Alfonso, Ernesto Dabu, Francis and Edith Dabu, Jason and Jane Narido Jr., Kate and Erin Dabu, Adriano and Christina David, Joanna Marigagi, Lucy Sunglao, JC and JP, JR Mendoza, Fred and Mariette Kayanan, Philip and Daisy Nulud, Ching Clemente, Rolando Flores, Willie Layug, Peter Nena Kayanan, Tobal and Lacel Kayanan, Tony and Annette Kayanan, JC and Faith Kayanan, Jenny and Denden Obedicto, Edward and Jacqueline Bautista, Joey Castro, May Flores, Rex and Robbie Aramamento, Raul and Edna Gatus, Nicole Audi David, Antonio Salonga Sr., Benjamin Kayanan, Alice Chu, Baruga family, Juanito Kayanan, Liberty Garcia, Jesus and Maria Tayag, Billy Joe Roque, Rodolfo Roque, Jeffrey Roque, Ricky Giao, Magdalena Layog, Nicole Reyes, Dante Dionisio, Brian and Cheska Songlao, Jude Arnold and Melody Calzado, Eliseo and Susan Ramos, Nelson and Evangeline David, Ricardo Sr. and Esther Pasia, Emiliano Marquez, Corazon Ocampo, Aurora Turla, Jessica Gabiola, Paraking makapasubaling kayaduanan di Ashley Chia, Princess Serrano, Edgardo Gasa, Corazon Marukot, Marilu Abuda,
Ronald and Edna Ocampo, Leo Campo, AC Soriano, Nel Arlene Ferrinuki, Orlando Colala, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Arnold and Archie Kayanan, Alfredo Jr., John Alfred Kayanan, Joseph Alan Betwin, Janus Richard, Cancio Paul Wadman Boyet, Roderick and Rexnen David, Jennifer Kalilong, Marvin Sharon, Mark Anthony Castro, Edgar Gasa, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Ronald and Edna Ocampo, Tanya Lingat, Jaylin Rita, Kenneth and Marijoy, Sandigan, Casey Malig, Randall and Princess William, Ruth Ann Inco, Erica Summer David, Ronel and Leonard Bitog, Eli and Daria Inco, Fatima Judith Ocampo, Dave and Maricon Stewart, Marvin and Sharon Regala, Carmelino and Virginia Manugid, Marino and Nancy Manyalak, Leslie and Narciso Manyalak, Emiliana Taruk, Clarita Manyalak, Jim and Dempsey Yamson, Rolando and Catherine Sebastian, Ireland Claire Neil Joshua, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, George and Pat Torres, Joseph Mary Hazel, El Valentino, Joseph Emilu, and Ethan Digiaco, Mike and Melody Yung, JR and Pasdabu, Felix Berta Gigante, Bong and Rowena Kayanan, Benedict and Arlene Tua, Adiel Bien, Alaya Briel Tua, Alvin David, Kerwin and Annalyn Enhance Ducus, Anaya Claire Ducus. Para King Malagwang Kapaldanan, Helen Romero, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Wenceslao Conenero, Senaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Glenn De La Mines, Araw Gonlao, Ann Pring, Luciano Aguilos, Nancy Purigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Obstain, Leonelo Benceslay, Jordana Necity, Heidi Robinson, Kate Villa, Ervin Jan Musngi, Joseph Gosum, Apong Ustagwanlaw, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Benita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Spring, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lais Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Esrelita Soriano, Jerry Inco, Jomar Limlingan, Ben and Victor Lagman, Juanito Manyalak, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Loretta Salenga, JC Drenstayag, Nening Between, Luz Kulala, Mitya David, Lucina Tarok, Epipanyo Liangco, Eni King, Melchor and John David, Maharibik Manigas, Danilo Dison, Glenda Villar, Romeo Cancio, Epipanya Valeria, Resurrection Pelayo, Remedios Sahagon, Oscar and Edwin David, Elena David, Sahagon Family, Divine and Santi Balagtas, Ariel Inco, Doctora Gonzales, Luisito De Leon, Jeffrey David, Tronas Kiambao, Valentina and Minerva Kiambao, Armando Kapati. Arsenia Magdalena
Angelina, Paraking Kapayapan Daring Kaladwada de Arsenia, Magdalena Angelina Ernesto Gertrudes, Celedonio Cesar Culala Rogelio Oscar, Angela Francesca Princess Angel, Jerome Julian Maria Jose Sr., Isabel Simeon Laurgada Tito Lourdes, Bernardo Hayden Leonila, Edwin Romeo Abelardo Benita Jenny Pacifico, Alice Rapi Victor Caridad, Segunda Elena Agrefina Macario Lucia, Pablo Faustino Rogi, Rodrigo Filomena Mario Felipe Raul Christian, Philip Vincent Alfredo Adelaida Macario Flora, Feliciana Paulina Ronel Elena, Reynaldo Miguel Pasencia Corazon, Cora Jerry Nuring Humbilina, Pido Ronnie Jesse, Among Popong, John King Stoilo, Catalina Gregorio Magdalena Maylin Marina Berta, Macario Dorotea Nora Celestino Bonifacio Fernando, Kisha Alfredo Sr. Maria Marcelina, Conrado Maria Juanito Josepina, Sami Marina Gina Maria Abelardo Sr., Francisco Reynaldo Emily Reylin Waliana, Monsignor Damaso Inco, Maria Miguel Roque Macaria Servacio, Teodora Constancia Narciso Iluminada, Ernesto Belen, Antonio Florentino Faulin, Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Loreta Melanio Felicidad, Medalla Hamilcar Rene Angel, Amparo Alejandro Tala, Ernesto Benjamin Jennifer Ignacio Pasencia, Francisco Basilio Juliana, Basilio Escolástica, Máximo Raimunda Michael Noel Romeo Monseñor Pablo Diaz, Romeo Maxima Raimundo, Geraldo Cayanan, Carlos Mariano, Albi Natividad Benjamin Luisito Lourdes, Aida Angelina Alfredo Apreca, Gerardo Marilyn Arosa Francisco Fernando Randy, Raquel Carlos Charlie Amalia, Leonora Martin Agustin Raquel Aurelio, Joseph Gregorio Francisca Eustaquio, Elena Severina Rebecca Rosalina Clemente, Sabina Mariano Arnold Margarita, Edna Ricardo Reynaldo, Ranyola Joseph Edon, Jose Remedios Elizabeth, Jenny Telma Salvador, Edeltrudes Maxima, Alejandro Isidro Michaela Mariano, Escolastes Jesusa Emerenciana. Paraking kapasalamatan da naman di Carlos Sichon, Dante Sarmiento, Boyet Sarmiento, June and Cecil Bisda, Dominga Songko, Luz Culala, Prince Miel Febiar, Donato Anodado, Rinaldo Bolos, Domingo Kayanan, Kapaldanan, Remedios del Pilar, Arlie Layub, Alexa Hampley, Diangson, kapasalamatan na naman ting Sonsonglaw, Sahagon and Gasa family, Paraking Kapaldanan dari Remedios del Pilar, Caladua Rosalina Ireneo Florencia Julieta Roberto Emerita, Remio 9 Days Jesus Gatus, Bernabe Pasita Maria Jose Remio Milagros, Antolin George Apungabling, Victoria Chopilo, Rodolfo Christopher Teresita, Jose Eric Gregoria, Amado Crisanto Basalisa Conrado Maria, Policarpio Victoria Minda Danilo, Herminio Donardo Dominga, Alejandra Delia, Alena Rita, Elizabeth Leonicia, Romeo Maxima Francisco Marina, Erlinda Orlando Purita Elpidio, Soledad Leon Remy Pising Ramon, Ray Boy Amor, Alejandro Francisca Clemente Galo, Mariano, Roque Castro,
Herminihildo, Jacinto, Leonora, Amelia, Fermin, Crescencio David, at dingmal ng kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga nakakarela. King lagyo na ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Kaluguran kong kapatad, damdaman tanan na naman, ing ginutang Heso Kristong, sasabi kay katamo, pusanan nyo ring kay kong krus. Dakal tana po krus, daralanan nga ni kasalukuyan, so pasaup tamo po king Ginoo. Iduang lakaya, ring mialiwang krus daralan tamo, ring pabayat, mi patong karing pagwa tamo. At anyaduan tamo, ing pakalulu, ampong sikanan ning Dios para kaya katamuan. Tahimik tapos saguling manalangin king Dios. Ginong Jesus, matatagmeng pisanan ing krus mo para kay kami, Ginoo pakalulu. Ginu pakalulu. Heso Kristo, megi kang tapat kay kami, anting kaluguran mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, agatan mo kaming malayang tuki kay ka, Ginoo pakalulu. Ginu pakalulu. Ing Dios, amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa da ring kasalanan tamo, idalahan na katasana, king bie, alanganga. Amen. Amen. Abi-abi tayo pong inimpuryan, ing Ginong Dios. Ligaya, King Dios, at
Manalangin tamo. O Diyos ay bami, tatakot kay King Cruz. Daptan mo sanang patokyan mo kami kang Jesus kay kabaning dalan. Bustan mong ipanalangin na kami ning anak mo. Ban emi na ing kasalpantayanan mi at mit katetagan kaming ganap karing sakripisyong munye bie para karing aliwa. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Mayamuyot ko keka, o Ginu, at kaburian ko naman, impangayamuyot ko keka. Mas masikan ka kanako, inya may sawal ko sikanan keka. Metong kong ening pikalianda pati ngapon, at pitaru-taro ning balang metong. Balang ukdong magsalita ko, kailangan kong kulisak at nga kong kukulisak. Katampalasan at kasiran ing karampatan. Uling nga mano ning Ginu, alang pepasari ka nako, nune kamuran, kalibakan, king kekaban ning balang aldo. Maralas kong asabi, eko ne isipan ing Ginu, eko ne banggitan man ing kayang lagyu. Dapat bala mo atinwaring aping mikakaluku busal ning puso ko. Antiwaring mikakaluku karing busbus kong botol. Matitikal kong mamigil, kaniti eko ne agyong pigilan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, ikaying kakong Diyos, tunay ka kang pagdulapan. Ing mabilog kong pangataw, mauyak ka. Ing kaladwa ko pag nasana ka. May ngari kong melangi at may gabta kagabun, mauke ka. Kekaginu, mauku, kekamauku, kekaginu, mauku, Pahintulot mo ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako kaligayan mo't kayo pa yan. Ing lugod mo nga lang kupas, mayap yang palak kening biyako, inya puporyan da ka. kekaginu, mauku,
kekamauku, kekaginu mauku, mauku. Pasalamatan da ka kay kabaning biyako, at manalangin ko kay ka. Ing kaladwa ko kumabsiya, antimone ng ating piyesta. Dalitan da ka karing mga sayang kanta ning kapurian. kekaginu mauku, kekamauku, kekaginu mauku, mauku. Uling parati mo kong sewpan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko. Kaya ka ako bisang kawani, uling liligtas da ko, ring gamat mo. kekaginu mauku, kekamauku, kekaginu mauku, mauku, kekaginu mauku, kekamauku, kekaginu mauku, mauku. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Kapatad ko, king uli ning maragul ng lunos ning Diyos kay katamo. Ipakisabi kong mayap kay kayo. Sambanye king kapamilataning pamidawon nyo, karing kay kayong katawan, anting mabye at banal ayahin. Tunay babye tula king Diyos. Itiyeng tunay kapanyamban, asukat yung idawon kaya. E kayo makyapos king lakad ning yatong iti, nune ibayuyuing kaya kayong panugali, king kapamilataning pamagbayuyong isip. Kaniti yu atuklasan ing kaburyaning Diyos, at akilalayo nung insano, ing mayap ating katanggap-tanggap kaya, at ing ganap. Ing namano ning Ginoo. Katutuan no Ginoo ing amano mo, pabanalan mo kami king katutuan.
Inginu manatiliya kaya kayungan. at keka antemorin. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Manibat na kanita, pakilala ng Jesus karing kayang alagad, ing kailangan niyang munta Jerusalem at dumalan dakal akasakitan, king gamat ding makatuwanan ning balen, ding pamuntok ding saserdote, at ding eskriba, at ipapatere. Dapat king katlungaldo, mi pasublian niyang mie. Tiki ng Pedro king meto nga sulok at nga nang tinutol kaya, Ginu, ena sana paintulot ning Diyos ing makanyan, kapilan man sukat malyari keka ing makanyan. Inarapan ng Jesus Pedro at ngana, mabating ka kanako Satanas, meto kang bisang munye sa bagal kanako, ing pamiisip mo, king Diyos, nune king tao. Kay ba't nanita sinabi ng Jesus karing kayang alagad, nung ing ninuman, bisayang tuki kanako, sukat neng isakwil ing kayang sarili, pusanan ing kayang krus, at tukiya kanako. Uling ing ninuman bisang sagip kimbiena, mawalaya kaya. Dapat ing ninuman ibating ne ing biyena alang-alang kanaku, akit ne. Nanumopin ing apalanan ning metong a tao, nung abandine ing mabilog ayatu, dapat mawala neman ing biyena. Kabud meteya ing tao, alayang arapat nanuman, para abawi na ing biyena. Ing anak ning tao, datang yang kambe ring kayupayan ning ibana, at antabayanan de ring kayang anghel. King panyatang na, ablasanane imbalang metong agpang king dapat na. Kapatad, ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan, kumusta ko po? At mayap ayabak mo naman po karing tutukiking kaya katamong live streaming, kaya bedring karelang familia, king karelang pibale-bale. Kaswelo ko pong may karamdam karing may masa ang pong migkanta nanden. So dakal-dakal pong salamat. At pagnasan tamuan, manalangin tamuan, na sana mayari ni iting pandemya. Man kanita, mas dakal tamong miyabiyabeng sisimba, manalangin king Diyos balang Domingo. Ita po yung panalangin tamuan. Ing Ebanghelyo tamo po ngeni, iba't yakang San Mateo, chapter 16, verses 21 to 27. Metong mo pong sentence, ing pigunaman tamo, at lawen tamo, kaniting Ebanghelyo. At nano iti, timdam yun po siguro ni, itang sabi na ning Ginoo, nanumopin ing apalana ning metong ataw, nung abandine ing mabilugayato, dapat mawala neman ing biyena. King English, what does it profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his soul? Atin po kanong metong nga tao kanita, banang patunayan,
ing matinding lugod na, kining babaeng pakamalana, petutwanana. Minukyat ya king mata sa bundok, kinawaya ka ring mga lala madagat, miglakad ya king mapaling disyerto, banang ipakit ing lugod na kining babae. Nang milyari, bandan tauli, kewanyan nyarin ning babae. Likwane, nang dahilan, at siyang at syukem bundok, kakawayang kakaway king dagat, maglakad king disyerto. Inukyat ni ing mata sa bundok, akalinwaneng ikyatan ing puso na ning babae. Nano mo pinapala mo nung bandime ing metong ayato, mabilog ayato, mawala neman ing biyem. Eta na po pakalalam ing pisasabyan. Eta nagagamit filosofiya o teolohiya, bang akiting kabalduga na nining amano na ning Ginoo. Ibilita niya mo ken konkretong karanasan king biye. Nano mo pinapala na ning metong a tao, nung apulo la ring Mercedes-Benz na, apulo la ring BMW na, dapat eneman biyasang magmaneo. Nano mong apalanan ning metong a tao, nung signature lang ning manana, ating buhaya Kenny, ating kabayong at mga Levi's siyang 555. Nano mo nga pala na, nung mga santing yamalan, dapat ating neman kilikili power. Saan ba kanya? Nano mo nga pala na, ning metong nga taong ating nga pulong apartment, mansion niya yung balena. Dapat, ede kaluguran, ding familyana. Kaya po. Simple mo nga manuanan ng Ginoo. Nano mong apalanan ng metong nga tao, nung balo ng apisan, ing kayang manok pang sabong, manyambot yang manyambot. E na naman apisan, dening anak ng malapit kaya. Alang kwenta. So, ing punto na ng Ginoo, dapat baluyeng panintonan ing peka importanteng bage king bie. Baluye nanong what matters most. Nano talaga ing importante king bie. Ating ebanghelyo, ating yung sasabihan, aduang importante king bie na maralas lilisyata mo or iwasan tamo. Nanini, sabi na ng Ginoo. Mumunang talagang importante kimbie, wapin ing sakrifisyo. Wapin ing sakrifisyo. Deng krus daralan tamo kimbie. Hitamuan po, alang exempted, kayo ako. At intangan krus dadalan kimbie. At maniwala ko, bisa tao ali, tanggapan tao ali, deng krus, deng kasakitan, deng pupusanan tamo kimbie at syulang at syu. Etala ay wasan. So, nung makanano mong tanggapan at dalan deti, makanyan mong akit, king kabaldugana, ning bihe mo. Denggang mga santing abage ketiking yato. Denggang mga nyaman abage ketiking yato, akwa mula mo kapamilatana ning matyaga, banayad, payapa, mapagkumbabang pamag-sakripisyo. Denggang mga santing at luluwat abage ketiking yato, akamtan mula mo kapamilatana ning malugod a sakripisyo at kabibabatan. Pasensya na ko po, no other way. Bisa kang maging maya pa doktor, manigaral kang gusto.
Bisa kang maging magaling abogado, magsadya ka parati. Bisa kang maging #1 student, bumbeng kang manilabkile at manigaral ka aldoldo. Bisa kang maging mayap apengari, mit mong sipagan meng gawan ing katungkulan mo anting pengari. At ega na ganareti, mangailangan lang matyagang mapagpasensyang sakripisyo. Ngarapin po kayong kasabihan kayong English, no guts, no glory. No sacrifice, no resurrection. No cross, no new life. Gana-gana na makabaldugan kimbe, makakuha kimpamag sakripisyo. Istong ikwameng mabilisan, mabilis siya naman mawala. Anyangan na ning Ginoo, ang gatay pusanan ning kekong krus. Ang gatay tanggapan ning sakripisyo kembeyo. Hala. Kadua, sinabi na po ning Ginoo ketang tauling bahagi ning Ebanghelyo, potang datang niya ing anak ning tao, ablasanane imbalang metong agpang king binyena at gewana. So nano yung kaduang importanteng bagay kimbe, retang bagay darahon tamo, detang bagay pamie tamo, deni po rin importante, detang bagay babahagi tamo karingaliwa. Istong selikot me kanu, kaya kaya mo. Pero istong pemyeme, lalabong iya at darakalya. Deni ilang importante kimbe, nanong binahagi mo, itang panahon binahagi mo karing familia mo, itang atensyon binye mo karing kakaluguran mo, itang lingap pepakit mo karing pakakalolo, itang masabal pepakit mo karing kakaluguran mo, itang ganaka binahagi mo karing aliwa. Deni ilang importante, ilang pisabyanda matekaman keti kingyato. Itang panahon binye mo karing anak mo. Itang atensyon, itang lingap, itang masabal, pepakit mo karing aliwan tao. Deti manatilila. Amen? Amen. Ngani pong pandemya, ikitang mo talaga nanong importante kimbiyata mo. Sino pa nakatamo? Iding metong pasalamatan tamo po kening karanasan tangin ning maka-lockdown tamo. Habalo tamo nano talagang importante. Naman pala importante, ing makapamasyal ka mas kinokarin, ing importante, abe mo ring familia mo. Naman importante, makapanalbi ako sine, makapag-sumar kayo ulit. Ing importante, miyabi-yabi kong manalangin king Diyos. Sana po ikita mo ini. What matters most? Amen? Amen. Ako po bisang magkanta, pero ining tauling punto ko po, metong yang kanta. Baluday po siguro ring makatuway ni. Pamagat na, tapos sasabihin ko na din, what matters most? It's not how long we held each other's hand. What matters is how well we love each other. It's not... Punto na ning kanta. Naman importante, pilang beses katang metal na gamat. Importante, tune katang mikalugod. Amen. Manalangin tangi ni para karing miyariwang krus daralan tamo kimbie ding responsibilidad tamo din tao malapit kay katamo ing obra tamo or ing kewalan tang obra
Tenggang krus, kasakitan, pabayat, daralan tamo king Aldoldo. Tahimik talangining idawon king Dios, panalangin. Kaya beda pureng, dakalalagyong may basanan din, pati na pureng intention, daring tutukiking kaya katamong live streaming. Panalangin tala mo naman na puding kapatid mong mag-wedding anniversary ngayon i Gabriel, ampoy Annalyn Tarine, king karelang 17th wedding anniversary. Ding kapatid mo pong mag-birthday, Rowan Santiago, Henry Toroy, Chloe Monique, April Ann Canlas, Alfredo Mandap, Trixia Ann Castro, Maripe Pangan, Raymond Serrano, Rosa Ginto, Mary Ann Sahagon, Juna Campo, ampoy Major Ocampo. Panalangin tala mo naman po, reng Barangay San Nicolas, deng Sitio Virgen de los Remedios, ampo po ing may COVID, ing San Juan Nepo. Tahimik tala pong ipanalangin king Dios, kaya bereng kakilala tamong mituran kaniting coronavirus. O Diyos, ay pami. Anya duwan ming antabayanan mo kami. Ban kanita, emila bibili, emila lalakwan, emila payalyan, ding mialiwang krus, na babiya mo kaya kami, or babiya na ning biye, para kaya kami. Pusanan mi lang mitmong sika ng loob, banakit mi ing kabaldugan na amanwan mo, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang sa plala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananunasan ng iting banal daon, yatad na kaya kami ing kaya kang kasaplalan at gampanan karing puso mi ing pangako ning kaligtasan king lagyo ng Jesus aginomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya kanti mo, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pauli ning lugod na kimpalpi kasalang tao, bebanay kayong sarili, ban mi bait, king metong abirhen. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayang kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasone, at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit keng kekang dulang, katmon mo kami keng tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan miya ing katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi,
lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin nila, din kaya kaming makatuwa, at din kaya kaming miyangubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristiyano, nuka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring kekeng masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangang ngani ponting metong familia, abe tamo pong may papangadi king Dios, karingamanong likwana kaya katamo ning Ginoo. Ipami at yubanwa, misamban yaing lagyo mo, datang ke kami ing kayaryan mo, ipamintuaning loob mo, ket isulip ang tipanwa, ipamintwa yaing loob mo, ing kakanan mi king Aldo, biemo ke kami king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami. Kasala ke kami emuk Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Mo sa babalik ng din kaya kaming kasalanan, nung nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At ke kaan timurin. Masaya tayo pong ibingin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you po. Basta diretso kayo, diretso. Ating Panginoon. Okay na.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayaws, tanggap king Ginoo. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat yag kasmiyamoy nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing at karing pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may gitking sablambage. At pag nasan kong tanggapan da ka, dapat pauling ening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual king puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen.
Mapilan mo pong kapabaluan, burita lamong pasalamatan din kaya katamong EMDC na masipag pong magdalang communion, karing masakita mo, karing makatuwata mo. So, dakal po salamat karing EMDC. Kadua po rin kaya katamong dalakitan na alang sawa rin maglinis kaya tipisang banta mo kaya paligid balang Sabado. At karing mag-serve king kaya katamong pisamban na tatakot mi ka COVID, den choir, den mag-media, den commentators, sampong lectors, lalong rin altar boys, the altar servers po. So, at kaya kayo pong matapang sisimba kaya tiking pisamban. So, nung ako po mamaligwa, agatan akong kape mo pong tinape kaning kubo. Pero siyempre, nung wala akong COVID, pero ko po kayo. At maki-social distancing mo rin. Mag-umpisa po tanggat panapon, alas 5:30, ing novena para king Virgen de los Remedios. Ala pong koronasyon ngayon banungay ti keng September 8, aldona ning Birhen. So ing malyari po karin ng balang parokya ing kapag masusyan kaniting fiesta na ning Virgen de los Remedios. Aldoldo po balang 5:30 ning gat panapon at intamong novena pong misa para kem Birhen at deng mamasata mo po reng bayong kayanakan karing balang baryo. Kaybat po keng Martis, magumpisa po ing novena para king Virgen ing Korea, ipunga Chukeni, ka-fiesta na po king September 4. Ampo ing novena kang San Nicolas, ka-fiesta na naman po king September 10. Kaybat king September 4, first Friday po at intamong Holy Hour, alas 4:30, bayo ing misang alas 5:30 ning gat panapon. At deta mo po, dakal po salamat, mi pangadita mo, at ayo po kakalinwan, mimichan mo Jesus. Santa Maria, ang Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngiyeniat king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po yung simple tamong assignment bukas, holiday po, hanggat malyari, alapang lulwal. Okay? Maki-san metong tamo po keng gobyerno. Lalong-lalo na kaya katamo kay ni Betis, alapang lulwal. Salamat po. Ating ginumanatili kaya kayongan. At kekan timur. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ding kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umiya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Diyos. May piyabak po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po tang muli kayo. Good morning po. Tulat parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapu keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga,
kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.